ya bunge makendekithia kurekererio gwa kigina kia ukuria wa matura undu umwe na kigina gia kuhura njeki mathomo guothe bururi-ini. Muthenya wa umuthi mutongoria wa bururi ni arikitie kwiranira ati ciringi bilioni 10 ni irekereirio guthie kuhura njeki tabarira cia ukuria wa matura guko nacio bilioni 62 ikirekererio guthie kuhura njeki sekta ya mathomo maya magiuka uriria aciari macoketie ciana ciao mathukuru-ini riu makihuthirwo ni murigo wa marehi ma cukuru. Tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu wa Kenya. Shule ya primary school, pesa ya primary school, pesa ya secondary school, pesa ya TVET, pesa ya university, mpaka pesa ya bursary. No ona gukire na uguo mutongoria wa bururi ni arutire arũgamĩrĩri macukuru mukana muhiu kuona kuri nao marenda kungumania aciari makimera ati thirikari ndĩrĩrarekereria kigina giki na guthie na mbere na kumetia marehi ma cukuru riu akiuga wothe ukunyitikana na ihitia riri ni agutacirio makinya mahiu ma kiwatho. Viongozi wengine wa haya mashule wanaenda kule wanamwambia mzazi ati pesa ya serikali haijafika, wewe lipa. Sasa msikie kutoka kwangu, kwa sababu hawa watu watawachana na hiyo tabia mbaya. Na kuona murutwo o wothe akinyaragia maguru make cukuru-ini ari na kioneki gia guthoma wega na kuhetuka na marigiririo-ini kuona wira uria ungimuhotithia kwirugamirira kimuturire. Riu mutongoria wa bururi ni eranire ati kwetukira tabarira cia ukuria iria irathi na mbere kwa muhiano waki wa nyumba cia raithi ni ihete mbeũ njithi makiria ma 120 mawira guko na baino kirigiriro kwambatira nginyagia 300,000 kahinda-ini ka mwaka umwe. Vijana 1300 watakuwa wanafanya kazi kwa housing. Vijana 1300 watakuwa wanafanya kazi digital jobs. Na vijana wa hapa Busia msiwachwe nyuma. Ruto uria ugite wari mwena wa Machakos teso ya muhuro kaunti-ini ya Busia hindi ya igongona ria kanitha na thiete na mbere na kuga ati kwetukira ukuria wa sekta ya ng'enda-ini cia ukinyaniria thirikari ni irigirirwo gwaka ceceni cia ICT kuna mbeũ njithi ni maragetha wega kuhetukira ukuria sekta-ini ino. Tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF haitakuwa inajenga shule peke yake. Pia tutatumia kujenga ICT hub. Katika kila ward tutajenga mahali hao wabunge wataweka pesa ya kujenga, mimi nitaleta kompyuta. Vile muliona katika manifesto yetu tuliweka kitu inaitwa digital super highway. Minister Nyafara uria withukiirwo wigirĩrĩki wa minister wa maundu ma nanja Musalia Mudavadi na uria kumagaritie mutongoria wa bururi uritie aikari a gĩtaro gĩkĩ kĩa ithũĩro rĩa bururi kunyita mbaru tabarĩra ici kuona no kwa ihinda ithereme naguo wonjoria wa bururi warahuke. It is better to be on the same side with William Samoei Ruto so that we can bring unity and we can bring development and resources to our region. Andũ-inĩ ha Muthingi TV rĩakwa nĩ Maina wa Mucwe.